megalayapost.news. Kinong ilam ke Jaintia National Council sangkemi kabla ilam dau presiden langba keseng uba samber miling do hanin kesngi kilalek banya kendu yauma kermen sila MLA Kliriat ubelalong kemunong ai boy jakatnat mining geology haka sorkar jela bat kata kelong ban kerpat nauma kermen sila ba ungkren lem ya ke sorkar jela halor ke jing pentrikam ya ke pisa kablalum langba ke Meghalaya Environment Protection and Restoration Funds kabalong ban ajing erap ya kitu kilanot kibelasyak ta hadin balakang ya ke kamti duyong bat runa bentaban penpha biang ya ke mariang haki tu kijaka baladep penti duyong ha bekren cekilat betai kebor uba samber miling do ulaong banadu kepor bagi NGT kalakang ban gati duyong haus nem arjar katsau ke NGT kala betha ya ke sorkar jila bakandai bensiam ya ke khajna ke ba 10% na ke jingsalan ya uduyong baladep penti katalang bagi calan kenang bagi te kipisa on pendan kam ha ke benten pha penmiat ya ke jaka ulajot lapra na ke jinti duyong badru banyarap sya kitu ki longying ki balasakta ulaong ru bah ke jingwat RTI kala pelngo sibun ya ke seng nama markat kum ki jingkeli balabu ba adu kanongot layo ya ke jingirap bat ke ka ba mining and geology kala le na mentaki ne ke breu ka ba persusi kalong ba ka jubab da ka ba ong not available kum talung ba ka jingyo kendu yo ma kermen selangi layo ban ban paw halor kata ka jisu kya na mentaki breu la jong kam tam ya ki du ki ba syakta ngi la kerpat ya ka sorkar jela leng ba uma kermen sela ba udai ban phap tha ya ka district level committee ban le ya ka badan da ka survey ya ki tu ki long ying long sem ki syakta bat ban airu ya ka jingirap leng ba ka MEPRF namar ngi lalap badan du South Park Lur Tam kabaladon na kabalum 10% nagi calan duyong laong uba sambur miling do. Negasni nagaliang kayong ka Jaintia National Council Central Executive Committee. Dia IHM wa MLA wa mburo mo yung woman la hejo ipor ka mo advisor yung ka Mining and Geology Department. Ka JIHM kayong to halor ka wi ka benta. Hadin wa ka NGT dekhang gaya umuyong haw arjar khatso. Hadin ita hawa da sedang transport ya uni umuyong mau wada depti. Dan kiliang ka NGT da pak ya ke state government wa chna ka vi ka fund. Ka watip kam ka Meghalaya Environment Restoration and Protection Fund. Hapo ka guideline yung kani ka fund da klam che ka wato ya kani ka pisa wa collect na kini ki chalan mo 5% na ka wi ka chalan. Ya kani ka pisa ta open kam ne benta o restore ya ka environment ka wada jot ka wada pra hakitu kitau ki wada em ke jingti ya muyong hakitu kipor te wa ar ni tala ya kan ka fond da chna da chna kerpang ni benta wa aging irap dan ne kam kata ka rehabilitation chakitu ki bru le ne ki yung ki sem ki wada chakta na ka jingkang yong ka NGT ya muyong te I kam ka sen haden wa bod deni ya kan ka fond da file ya ka RTI langba ka Mining and Geology Department te hawa pa ya kan ka RTI ka wa pen sngaw longo I kam ka sen to halor ka jingkeli ka wabu I chapang kita ki affected person lene kita ki bru ki wada chakta na kani ka kam na ka jing chak khang yong umuyong hanrai de panila ka jing tip waka kayi waka ni ka government lang ba ka Mining and Geology Department dale go ne benta o yarap ya kam kini ki long yung long sem ki wada chakta na ka jing khang yong umuyong hanrai ka wapan snaw si ye ikam ka sen ka jubab yong ka department lang ba ka RTI hi ong not available tai na kaliang ka sen ne ka sngi da ka mensen ka jing sngaw khia na ka benta ki paitba ki yong ikam tam ya kitu ki long yung long sem ki wada chakta na ka kam ki muyong da pha jing tho I chaw advisor yung ka Mining and Geology Department usar kermen shila woman la hejo ipor kamu local MLA yung ta da karpat iya ka state government lang ba ka yung advisor yung ka boto instruct gi ya ka district level committee yung kani ka fund boto open man gi ya kata ka survey lene kata ka jing tho ya kita ki long yung long sem lane ya kita ki bru ki wachakta da kani ka jingkhang yung ka NGT yo muyong but hejoy porle uegi kalat jingirap langba yung kani ka fon ne bha da chemi wato da ki sos pa kolor tam em ka fon hapo kani em ka pisa hapo kani ka fon hanres now si ang watang chitengkale em harikot wada panam kam gi lane waka Mining and Geological Department da pha go cha kita ki bru ki wada chakta na ka jingkhang muyong ala da kru nyela em ka jing iklam yang ki association ma ki wa ki muyong hagini ki singi ki wada dep wa chief secretary yo wa chief secretary la da kalamu wa em ka fon de benta ki wa chakta na ka jing chakhang muyong hanre ka jing kli kwa ibu yo chief secretary la ne ya minister yang ka Mining and Geology Department yele wa penem kampi ya gani ka fon ne benta yarap ya kini ki buru ki wada chakta sket kamu de tipi wa ka yo ka kod de hiar ga hapo ka is jaintia ka yang ikam tam hapo ka steady warok ka wina ka jingkhang yang umuyong 100 sausi ong wa halor wa dem ka fon
bom kani kajing layang ka fon ulai go chakite ki wato sabu yo eka ho ami ka tukat ni ki wada penam kam gini benta wa restore lane wa penimbiang eka mariang handa ikam ka stenyo ti binya iya kani tadau ti binya handa ka panghi ka wani chini to ya kani kajing yerap ya kini ki long yung long sem ta nakaliang MLA Emburam yang da kula da ehu ka asuran bo dawi kelamu wa minister in charge yang ka mining and geology department but hejo ipor la ina kaliang ka sen da pressure ya ka government boto ego ya ka hok ka yong kini ki boda chakta na ka jing chak khang muyang kini to ka message ka wakiliar pa ka sarkar penam kam hok ya ka pisa ka boto yong kini ki wa chakta but se ka jo ka porla ka sen daw ya boden go we daw ya daw tho chok go ya ka jing tip ki wa khambanya hi jing to wa kani ka phone Megalayapost.news